Pemirsa rahinane dibi wenten pawawahan roras diri pasien sani keuningin padem sangkaning COVID-19. Ring kewentanan inucap akehan pasien sani padem nenten medui komorbid inggih punika antuk pitung diri. Raris pasien sani paling muda keuningin padem antuk yusa 3 dasa kalih miwah paling lingsir mayusa 10 dasa kalih warsa. Anutin data Dinas Kesehatan Provinsi Bali, pasien paling muda mayusa 3 dasa kalih warsa pinaka anak istri saking Kabupaten Badung. Pasien sane nenten madue komorbid puniki ngeranjing RSUP Sanglah ring tanggal 7 Februari tur kauningin padem ring tanggal 10 Februari. Raris pasien paling lingsir antuk yusa 10 dasa kalih warsa saking Tabanan. Pasien puniki ngeranjing RSU Kasihibu Tabanan ring tanggal 12 Februari, raris kejantenang terkonfirmasi positif COVID-19 ring tanggal 13 Februari. Pasien sane medue komorbid gangguan jantung puniki kauningin padem ring tanggal 16 Februari sane lintang. Lianan punika pasien sane tiosan sane kauningin padem talerau saking Gianyar antuk yusa 50 siki warsa. Pasien lanang puniki ngeranjing RSUD Sanjiwani ring tanggal 3 Februari sane lintang rahina sesampunnyane kejantenang terkonfirmasi COVID-19. Pasien sane madue komorbid puniki padem ring tanggal 16 Februari. Pasien selanturnyane talerau saking Gianyar inggih punika anak istri sane mayusa 4 dasa kutus warsa. Pasien inucap ngeranjing RSUP Sanglah ring tanggal kutus Februari sah kejantenang terkonfirmasi positif COVID-19 ring galah punika. Pasien inucap madue pinyungkan penyerta diabetes mellitus padam ring tanggal 16 Februari. Pasien saking Gianyar tiosan krama lanang mayusa 6 dasa kalih warsa kauningin ngeranjing RSUD Sanjiwani ring tanggal 10 Februari raris ring rahina sesampunnyane kejantenang terkonfirmasi positif. Pasien sanetan madue komorbid puniki kauningin padem ring tanggal 16 Februari. Pasien selanturnyane krama istri sane mayusa 6 dasa 6 warsa saking Denpasar ngeranjing RSUP Sanglah ring tanggal 11 Februari. Pasien sane nenten madue komorbid puniki kejantenang terkonfirmasi positif COVID ring tanggal 12 Februari tur padem ring rahina punika. Pasien saking Denpasar sane lianan taler kauningin padem inggih punika krama lanang sane mayusa 10 dasa warsa. Pasien sane nenten madue komorbid puniki ngeranjing RSUD Wangaya ring tanggal 11 Februari tur padem ring tanggal 12 Februari. Asa punika taler kantun wenten 5 pasien sane kauningin padem ring rahinane dibi sane rauh saking Tabanan, Jembrana, Klungkung, Buleleng, miwah Karangasem. Dadosnyane pasien sane padem ring tanggal 17 Februari wenten 3 dasa sia diri kakepah antuk 300 sasur WNI miwah petang diri WNA. Winata Bali Pos nguningayang.